Is Michelin de Irvine, Tommy and Mahoney in Irvine Forestje I Gunty and Dhuine. Hossie me ag fhoghlaim na Gaeilge mar na fásta mar hitch me an rá leis an teanga. Chéim heag ranganas an anad scanos. Hui me heag an Gael tacht don hir ach mléanú hin. Bhí sé a rós dóla me a lán Gaeilge agus me on. Sé ag deanú cardú nua an rud is fearr faoi a bheith ag fhoghlaim na Gaeilge mar na fásta. Sílim go bhfuil sé tábhachta an Gaeilge a bheith agat mar cruthíonn sí nasc idir tú haon agus an cantar ar bhasteit. Faoi láthair, tá mé ag obair im a bhainisteoir ar an tionscadal turas. Maidir leis an Gaeilge, amach an seo ba bhhailm an céim Gaeilge a bhaint amach. An seanachil Gaeilge is fearr liom gurn beirt bóthar.